nire aha kintu ekyorumo ready kandi ekyo twire noteekatekaho abo kuba oriyo norondo bwebembezi aha mwogo gwe nko mukyara kandi kwenda kujwekera abakyara abenyima, and which is very important. Konka turiyo nitwebuuza obwiro bwingi hariho abantu abagenzi nibagira konka abakyara nabo bajwekira abakyara tubakozire kikuyamba omukyara wa burizo. So first of all banzo tugambire ekyo oriyo nokora kugira ngo nogezaho kwebembera abakyara. How does it benefit oriyo mukazi wenyima aha community? Wewe mnonga Vincent Mujurizi amazina nye nabasa Innocent Kashobera oyo simbira hantebe y'abakyala ningashi woman member of parliament ahantebe eyarkonje district tinyine chibina nyondo yonsi yabone abinji nangwa ni mamanka y'inyanji y'amasiko. Ekindi ninjeza gukora obwiro bwinji nangwa nkabutandika wo nko myaka nkenyima ndukora n'ebitongore bitari bya government ebikurwanira obugabe bw'abakazi. Umukurwanira obugabe bw'abakazi okukira ebikwatirine na nebyo kuzara na mabakazi binji bafa bakugezaho kuzara na nebyo tugaruka tuteka n'ebikwatirine na entarozo maka okurwana maka hamwe na nabishi bitu. So nyonka nyo muntu oriyo nagezeho kwesimbaho ndebere nti obuno bwire bwo kutwara umurimo ogunture ninkora omwishengero ryihanga. Abakazi bitu obwiro bwinji nibabonabona batine kiyamba ahabwa society yitu eyiturukuturamo patriarchal society okushanga ngu men have more power than women. Abashija bino bwabe kusinga abakazi kokasha tushikumanisa nuko kishire kuba kiri Chimanga government yitu eri Rwanda ekiba kweta gender equality okwinganingana kongo kwinganingana aho nchimanyisa twena kuchumanya abebembezi abareno bashabo bwebembezi twine kumanya ekigambo ekyo gender equality ningashi obwingana nikimanyisa aho nchimanyisa ngo mukazi yaterwa omuka tashire kushitama akagira tumwe nantire no mushija wanje tukarahira ngo nizaguma nawo burungi no bubi akashitama hashime kuba hariyo bagenzi beye abale empowered abakubasa kwemerera bakagira ngo iwe nanka okutera omukazi nikibi bakahaba okabinjo gwira gwinji nashanga bakaze bintebyo babishitamera. So ebintebe nabwe hati nko muntu kuza parliament ya Uganda nyine kurebeka ngo twatekaho policies na laws ezikwereza abakazi obugabe ziko advocatingira obugabe bw'abakazi chumwe gaps ezindebyo parliament yetu twine representatives babakazi konka kukubariyo parliament nebintu binga ebarukora kurwanira obugabe bw'abakazi obwire bwinji nshanga ngo nibashitama omu debate badebatingana n'abandi bona mwana shanga nutuhereza abakazi obugabe konka tubura kubahereza emyoga ningashi kuba empowering kugira ngo kuwamteka on parliament nabasa kurwanira obugabe bw'abakazi nabasa kubukenga no kushanga ari woman member of parliament konka omukabintu bitabye bakamutera ntumanye byabireho na no wabirari vice president nabo kuyatungiremo obuzubu mu family konka at least akayemerera yagira tinga hekineki. So ebyo nibyo bintu ebiturukwenda twatwine woman councillor aha cyaro omugasho gwe niki no kureba ngo aha cyaro cye aha seriye abaho mukazi oyino obuzubu bwena yamwirukangira bashitama oshange bine nka bylaws aha cyaro zo kugira ngo ebe biragire bitwine nk'abakazi aha cyaro ba LC1 n'aba councillors nitubasa kubukozesa kugira ngo hagira omukazi mugenzi witu ninga mwishicho mugenzi witu owatunga mu buzu tubasa kumwirukangira kandi maharona n'ebitongore byinji ningashi tweta pro bono ebitongore byinji bya baroya ebiriyo kuhereza legal support abakazi habwabush. So twine kurebeka ngo ba councillors aha cyaro nibacenge kintu kiba kweta pro bono manyango omukazi yaba nayitenga roya oba ina kasente oba tine kasente nabasa kutunga abamwirukangira kandi yabasa kutunga justice abamuteganisa ningo wamutera ningo warubatira obugabe bwe babasa kubyongerayo omukuru. So byo bimwe aha bintu bitwetenga Mujurizi na n'abareba TV West tukareba ngo twakwatanisa twarwanira obugabe bw'abakazi kitwe abebembezi. Okay, webari mnonga Innocent na abasa Kashobera ogunomo mbacyara bayonu barwe kugira ati no embera tekabire nunjaha nintega cyangwa tugesheme kuje kitwa yongeraho ahambere yo mukaza rukuturamo kana ajya ngo nibyo byenderwa bwenci narwana mnonga kugira ngo akaje cyahindura. Of course sheme ko ine cyo kwenda kuhinduraho ninga shikongera ahambera y'abantu bako babarumu waba no cyenda gumuzamo. Now Innocent ngo kuwagamba bamwe ninga shizimansho ngabo ncy'abacyara
byona nibibaho domestic violence n'ibindi bingi emirunde mingi abakazi tubari empowered financially echo nkimanyiza ngo omukazi abingi bakirinka dependence mu makokwe so akasente gachaka kuba kari omuka no shango mshija no controller hata abakazi abuja they don't have that financial muscle yo kugira ngo nabasana okuchwamu tabaza kutandika business taine se ombye sente taine bugabe tindi kumanyiwe when it comes to money no teka ngo niki esheme korwo maka abokuba nikigamba ngo abakazi bagira se ombikwate nebye sente omuka kiraka kwate na nentungu actually entungu kejo ne kora shiftere babi no bugabe ombye sente how do you look at empowerment y'abachara ombikwate na nakasente abokuba echo kiri ekizo cyango mwena ashemerwa kugira ngo wambuze kinteje ncumwe aha bintu ebintu kwenda ebintire no manifesto ebintu kwenda tukoreho kandi abakazi bagenzi banje kushira munonga besimbire n'abari mu butegetsi tukoreho ekintu cyo kushanga ngo abakazi mbabasa kutunga ka sente eze sente ziroho cyo kubanza ministry ya gender labor and social development harimo sente z'abakazi Uganda Women Entrepreneurship Program so tine kurebeka bona umukazi yatunga aha ka sente abo konka kikushira kureto butabanguko omaka omukazi yatunga ka sente atakore kiriba kano shanga henda kuzaho butabanguko inakasente to kwenda kampa kugana manya abakazi obwiro bwinji the concentration yiti neberya ha family no manya twarya ki abana bajwara ki so shanga umukazi akasente nana kendereje ubwo mu mshije mwe no shanga concentration ya hari abana bashomera nkahi na yembe kanju ki mwe no shanga priorities are different so nta kwijira obuzo so nyowe think waningambira abakazi bagenzi banje kwanza cyabyo wowe no mshije uri kusigira sente zakameza iwe ino mugisha ukaka senta kugumo saving hata ko nanye nakakwibira saving aho giro kuni ogereshaho yawe gira ka box kwatanka kubika makasente kwenda nyensia oboine ntandukwa haruka business ko kwasa kutandika ekindi abakazi mwejumbire omubina hari bina by'abakazi biriyo mwejumbire omubina no shange bine bino mbano mutera kasente ubunata 5 ubunata 10 abamwe no bongera be mutwali 10 kibancu rugira eshaho yawe mwejumbire omubine kuko bajumbira mu kibina no boina kasende ni basa kutanka uka business arifu mu mama wanje yabakira kunjwera ato omushaho yabandi toringuruzamo mwene mukazi reka kuringuriza mnongo mushaho yo mshija wawe konko mshija tukomanisa omukazi otakagire cyo wamuhereza debeka mukazi niwe wagira ko wayebisa ekine kinko basa kuhabura abakazi ko kubasa kutunga kasende abendi tutwine misingo ekyo turemise kutunga kasende no basa kugezaho watakwasa kuzo mu kibina actually timwe na jeng to kubasa buri omwanya n'ubwabe ningasho buri omwanya opportunity yo kwejumbira mu kibina then bakandika Ministry of Gender Labor and Social Development bakatunga ha sente zakaba sente zo nezitu twine kuzurwana abakazi mwe tukazitunga kugana bwenshi bancenda tumanye ni mahanda ki yo kurabamo tunga sente ze government yatuteriye habakazi so aho nto mwebembezi ari kwije aho nto nabasa Innocent Kashobera yari kubagambira ati abakazi mwe namukore kineki no babiro mu gihe obayamba mu applying abamwe turashomere nabasa kutamanye kwa kubasa kora application kutunga sentence so abebembezaho noho mu kwishiramo ubwo mwe shangana kansela w'abakazi acyara atakumanye kwa kubasa kutunga sentence so ntimanisa na bakansela rero tine kutunga bwire nka Ministry of Gender mukarebeka buri mukazi mwamsensitizinga kurga ha kansela kurga abekwebembere bwombe bamanya sentence za government ziriyo zingana ki nimbasa kutunga sentence kwingana ki ejo ncho echa kabiri abantu binji kangamenka kabanyarukunjiri abinji turi abahinji aza abakazi nite tukira kwejumbira mukinga mwene mukinga ngo bwire nkobo omwe no sharure butoke byinji toyina ho kubiteka ngiwo nko mukazi shitamana mushije bamuganye je tumwe nsebo nani kushaba nyitsiriza nanye nguze hekitoke haza ko nakiguze ntunga akasera ngatecho mu kibina ati tukashira aha bwire bwo kushitanga ngo abantu binji twine ntoke zitu abantu binji tukinita ndiyo ningamba omukazi wo mucyaro omutawo nikigumire kushanga oyina kataka konka hati na necho tiko dene kindi abari abashija n'abakazi abishubanyo no mano utandikira hansi charity begins at home mugeze aho murebeke mwagire cyo mwabasingira abantu binyigeshe tweta inheritance abantu binyino shanga ngo omusingo tugusigira abana baboje hasa tureka abana bitu babishi enyuma ko kugira wagero tumwe n'umushi wanje nakwereza itaka hari niwe gire cyo wateka otanka kuma empowering akare aho nchimanisa nawe akuba yacu kwega chimanisa nawe umwana wo warazare uwo mushiki ningo mojo
nawe naza kugira akasente ningashi omusingo buyamhereza nawe agira akataka kuyamhereza kandi ko kumuhereza itaka utakafagara mwegese nabasa kukoraki yahinga ebitoke nabasa kuyihamwe eshande agiguze yahinga fruits nabasa kugira aho yaguze imiyembe ye ningashi yaguze kandi ekindi nkibankyenda government egezeho kumanya mani mwenda kuyamba bakaza kuba bakazi to vulnerable ncho kure twabagambira ho mnongo mwana mwenda kubayamba nogira ati mwena amakazi mu rukunjiri abinje nibakora kintu abinji reka tugende bahinge ebitoke mwana we bahinge ebitoke reka tuteke ka factory ko koreshan haza mubegese aba UNBS mwije mubegese kuba kubasa packaging akashande kabako makateke mu supermarket hano gundi challenge itwine Mujurizi no kushanga ngo abantu tukumanya okutwa kubasa kutaho mbutare ubwahero abantu b'iki Rwanda nakatareka hango munonga hano yo muri Uganda kandi Rwanda erhina Western Uganda erhina Mbara erhina Ntungame erhina Bushenyi erhina Rukunji so ahabwa kitakuteka ho muringo Uganda Exports Promotions Board ekareba yija nkonga TV Westaha yayegesa abakazi yayegesa bishi yayegesa abantu kuba kubasa kutunga kuba kubasa kwerundana bakatwara ebitoke byabo bakatwara eshande yabo bakatwara ebihimba byabo mu Rwanda hari akatareka hango Kongo nayo hari yakatari so nintero maranga government ebe bintu biriho mukabitekaho mureke twatanise mubanze kunka mu sensitizing mutwegese naba ni hinduke byibo byanje nimba santa kubiteko mukatareka America tourism abatourists nibakunde ibintu byitu bya tukose mkono nibakunde byibo byitu nibakunde nyungu ziro nibakunda ebyanzi byitu so twereke twasata kubitwara national park Queen Elizabeth reka mburo abajunga baba batayayire bakabutuguraho tukatunga kasente tokwetenga income yona Mujurizi kuruke chiba ntumano zo nshara o ihayebu ihayo bo ihaye birere o bayihayo emgugu oruke chibo cyawe urukomcheka bwawe murunji ningo moteka mukabitano byo burakade yako kwihamo obunanka bukozesa oruke chibo konga batwedeke aho butare buri bakereka aho butare buri bakatwereka ko twakubasa kora ka sente bakatwereka ko twakubasa kweguza sente bakatwereka ko twakubasa kusavinga yiciriza ngo abakazi ntuza kutungo hano mukazi kwari kutunguka mukazi niwe musinje niwe musinje gwekaye mukazi kwari kutunguka family yona neza kutunguka niwe mushije wabo ino mukazi ari kumanya kubika ka sente ari kumanya kakora niwe no tunguka we bari mnonga innocent wagamba mnonga acabacara kandi ninyesiga mu ideas nungi mnonga ebe byakorwa bayo mucara takasigara the same kwihaho nani ntekateka chindo bugumeno gamba briefly abinyene bagira ngo kwabishoronze empowerment nitandikiye kongera domestic violence abo kuba mbire empowered finally nabagira ngo tumucimanya je the position where you fall hato mchara na jati nanye ndi umushija what's the difference I mean talk about it kugira ngo abacyara muri yo numbe empowering no mu Rwanda munongo bwawe wabasha konkabiriho concern yo kugira ngo ahimukomere kupushinga mu kazi ati mwayenda kuraba abashisha why not talk about the other side you see ncho nagira nti omushija no mukazi mushitame muganire ekayabura mu okukwatagana of course ntaza kuzaho domestic violence ariko bakweta gender transformative approach omuri African society twino kutwahangira tukuza kugira ngo ntuza kutwaza nk'abajungu nga so twine kumanya ngo mushija nuwisheka so oine kubanza washitama waganira nawe nikirungi konka wagira ngo ndonda kushira omushija aho buzubuntu ho kwishira mwentindu kwenkaje ngabakazi bagenzi bandi oboshomere obotashomere nga omushija mpereze respect inshomere kandi inshomere nyine degree konka kunkwe mukakasheshe nimani manyine kuteka breakfast nyine kumutira kumutebe kanise myenda yo kujwara nyine kurebeka ngwe gorire naheza kubukora naheze bibyona kukora hata nanyete bekanise amizigo ko nabagino mcinabro hata nanyete bekanise ngenda hamuro bweshino jo mshijo gwe naza kujana nanda kumurabya mwamisho kungachi kumanisa ati nyine kasente nanye kunkutunga kasente ni mtera ntaza natunga ya kasente nanyenda gure kine kare vugure atkonkana ninjira maybe shashubanzo shashura mizi echubo kirekire mwene kibanchi yenda tushitame tuganire mwana makazi kureto agira ngo twetenga kasente to vulnerable takaka tungo kakashereka hazo kweno mshija kumurabye mwamisha
niyo wagira aho wayebikirana samwe amataza ngiyo nimbika kasento mu kibina otwonga karije nanye ndatushitame tuganire tukapuraningire so ekindi ningezo kugamba takarabya meisho omubashija bitu none abe niyo ninza ku representing abakazi kintu kubegesa okugira ngo marabya meisho mbashija abandi mukwatanise muganire tube bamwe ubwo ndwa makagiti garariho bantu webare mnonga innocent ideas nungi mnonga kandi webare kwabura abacyara umurujungu bagira ngo when communication stops suspicion begins yana manisa kugira ngo mukahabe mu communication mutense mwiciriza nacyo mukuzakora otafa kujuta nyowe hati ndiyo wamani ahoko ibyo bibice kurugaho emuhondano yo mumaka innocent nyena ngo gambe advice I just want to get your concluding remark mbere y'iturume ya coronavirus runo rondo bwembezi oryo mbantu konkano chimangu kiriyo mu covid coronavirus cyarho nyendo gicuwa habura abantu turi kuhendera briefly coronavirus nomanya webare mnonga Mujurizi cyane nje birerho kugira ngo Uganda president witu na minister na nabandi bebembezi bakagezaho controlling obubiro bukutaho mwihanga mnonga konka hatiya kandi butahiremo kiba kweta community cases ndreba abantu binji bariyo bafukane byo bir kampara ungatakaja ngo over kampara itabaru kungira tiberatisho mwene mbasha abantu mwe tugumize muri twerinda ministry of health tugambire tubitecho mu nkora tunabe ngaro ka sanitizer kawe bokine botakine kwate kitori cyawe cya sabundi nabe ngaro burishaha uraze kwijo mu njiya werebe kayana abe ngaro abana bitu tubegese okunaba no bito tumanye no yimuka muzo musiri ohinga rugaye gwire fukane bitaka byawe gotanka kuriya kamera ngaha mureke turabe ngaro kandi kindi norebe eshaheze ndurukunjira kandi yo ningamba n'abari hati biwe ikintu cyo bakweta scientific so tugeze ibintebi tubyejumbire mu bintu bya technology mbasa kwate sumu yanje ndurukunjiri nkagambana na Mujurizi ari hati biwe si omunambara ati no basakushanganya no burwire ninga hino muntu ino bwiro hombarona nibasa kuvuga so njumanisa hati ya twa controlling a spread akuba twakoze search bakweta social distancing ejo ni kilometer distancing akuba ntare munonga so bantu mwe nibashaba abashija abakazi abana abagurisi eminyeto tugumize mu twerinda abantu mwe coronavirus cyhanuya tawati twerinzire obuzubu no hango munonga kandi imwe abari ahandi bwana mwijo mcyaro mko benda kuja kureba abazire banyu no mama tugyo abenshi bari mu vulnerable stage abineza diabetes bineza pressure murebeke mwija mwe ko mine mujare masks zanyu byo mwe ku government tire masks tujarebwa masks bwito twijomuka tukume abazire bitu takabaretero burwire webare mnonga twatungo mugisha kutaya isaho kuganiraho niwe shize nawe ni rukunjiri kandi turumbararaha konka njyanore cyo bakweta science twabasaganira hamwe kandi yayegese bintu binyi mnonga abacyara biyagesa tubarukunjira bonka naba Uganda yona na naheru ya Uganda abobona bayono bareba kandi entekateka yonyisiganwa abantu nibiza kujibayinga katwendeze birungi innocent nabasa webare mnonga kuba nitwe no guno murundi no ija kuba no twegita yongere kwegesa bingi program SISIIMUKA cyagendo misho kandi naza gukora tahebye mizano nangwa na bisinsino nayiza kwijana entertainment utakarugaha TV host Nehida Amanya bampita businge Kristo. Amanya Rosias. Amabara ninyo atwaire Moses. I'm Roselle the Untold. Nebanyita Janet. Amazina nabanyita Tamire Deus. Thanks for the show, Mbabilo. Mbabilo. TV West Mbabilo. Omubabilo pia. Nyenda Keshongoro. Please play me. Nyenda Kabare. Nisaba yakazina. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Webare muno.